Naši već par dana poziva građani Srbije na bojkot hrvatskih proizvoda. Mnogi su se pitali šta je to toliko loše u hrvatskim proizvodima i zašto Srbi ne bi trebali da ih koriste. Evo ovdje smo doneli par njihovih proizvoda, pa sada ćemo i objasniti. Evo prvi koji imam i koji je jedan od najprodavanijih u Srbiji, to je hrvatska voda Jana. Sada ćemo je isprobati. Na prvi ukus čini se voda kao voda, ali kada budemo pogledali sastav ove vode, vidjet ćemo da se radi o nečem drugom. Evo kada pogledamo šta sve sadrži ova voda, piše 60% Jasenovac, 30% Jame u Jadovnu i 10% Franje Tuđman. Tako da je ova voda veoma štetna po srpski narod i zato ćemo je prositi. I naravno baciti. Drugo što imamo od hrvatskih proizvoda, to je čuvena Podravka i njihova kokošija supa koja je veoma popularna kod našeg naroda. Sada ćemo je i otvoriti. Kada pomirišem ovu supu, prva asocijacija me podsjeća i miriše mi na krv prognanih Srba u zločinačkoj akciji Oluja, tako da bih rekao da je ova supa veoma štetna po srpski narod i zato ćemo je prosuti i naravno baciti. Dalje imamo od hrvatskih proizvoda njihova sredstva za higijenu. Sada ćemo pogledati kakav miris imaju njihova sredstva za čišćenje i pogledat ćemo njihov sastav. Kada pogledamo i sastav ovog hrvatskog proizvoda, također osjeća se veoma miris Jasenovca, osjeća se miris prognanih Srba, osjeća se miris krvi Srba u Vukovaru koji su prognani, osjećaju se razbijene table ćirilice koje se i ovih dana razbijaju, tako da je ovo također veoma štetan proizvod po srpski narod, tako da ćemo ga prosuti i naravno baciti. Dalje imamo čuveni kraš. Sada ćemo otvoriti njihove čuvene bombone. Otvorit ćemo bombonu. Sada ćemo probati kakav im ukus. Mogu vam reći da se ukus bombona na prvi ukus uopšte nije promenio, ali kada ih bolje probam, odmah se sjetim sve one srpske djece koja su poklona u hrvatskim logorima, koja su pobijena i koje nikada nisu mogli da probaju bombone i zato ćemo baciti i njihove bombone. Sljedeće od hrvatskih proizvoda imamo i njihovo dugotrajno mlijeko koje je proizvedeno u Varaždinu. Kada vidim nešto iz Varaždina, prvo što me podsjeti na taj grad, to su varaždinski ustaše i ono što je bitno, ovo mlijeko tako lako ne može da se otvori, tako da ćemo baciti i njihovo mlijeko. I na kraju imamo njihovu čuvenu sardinu koja se zove Eva. Dobro smo poznati da se često reklamira u srpskim medijima i da Srbi itekako vole da je pojedu. Evo pogledat ćemo šta ima od sastava i u hrvatskoj sardini. I evo, također kao i u svim ostalim proizvodima, također ima veliki postotak, oko 40% Jasenovca, vidim da ima i 30% Vatikana u njoj. To je sasvim dovoljno da i ovu sardinu koju smo uzeli kao hrvatski proizvod odbacimo jer je veoma štetna za Srbe. Tako da mislim posle ovog priloga da će građanima Srbije biti apsolutno jasno zašto su hrvatski proizvodi štetni po srpski narod i zašto Srbi ne treba da kupuju hrvatske proizvode.